Bok, moje ime je Dan Petrović i želim vam pokazati moju metodu u ovom kratkom videu. U ruletu možete se kladiti na jedan broj, na primjer 7 ili 13. Možete se kladiti na kolone, na primjer na prvu kolonu. Ili na trećine od 12 brojeva. Međutim, sve su ove oklade beskorisne. Vi ćete se kladiti samo na boje. Možete se kladiti na neki iznos od 1 centa do 100 eura. Važno je da počnete klađenjem sa malim iznosom. Kladite se 1 euro na crno i zavrtite kotač. Ispalo je crveno, znači da gubite za sada, ali ne brinite. Stavite 2 eura na crno ponovo. Zavrtite kotač i vidite što će ispasti. Ponovo crveno. Zapamtite da je vaša strategija uduplati ulog kada izgubite. Sada ćete staviti 4 eura. Crno znači da ste dobili. Osvojeni iznos je 8 eura. Nakon što pobijedite, jako je važno da izbrišete oklade. Vidi gumb. Ponovo počinjete sa ulogom od 1 eura. Kladite se na bilo koju boju, crnu ili crvenu. Izgubili ste, to znači da morate uduplati iznos. Stavite 2 eura i nastavite s igrom. Crveno, to znači da ste dobili 4 eura. Nakon što dobijete, uvijek izbrišite oklade i ponovo krećite sa malim iznosom, 1 euro. Možete se kladiti na crno, a ishod je crveno, morate udvostručiti svoj ulog 2 eura. Sjajno, ishod je crna, dobijate 4 eura. Sada ste upoznati sa metodom koju ja koristim da zaradite novac. Ukoliko imate neka pitanja, pitajte me u odjeljku komentara ili putem e-maila.